Taşbor atene talaysız bala. Turmuştuk angeme. Ün goştop avcılaştırgan Ernest Kıyaz. Menin atım artık. Yaşım jetidi. Atam Madambekti, apam Arzbüyün aybay jakşı görüm. Eger çipçin ayta turgan bolsam, alardy jakşı görgönüm menen ayabay korkom. Antkeni alar meni ağrıbak ile ura verişet. Günöm emne dekenini özüm da bilbem. Geyde başka, geyde jelkeme urgan. Kündügüdöy ile sarlap turdum da mektepke jönödüm. Sabaklarımda jakşı okugandyktan mugalim meni jakşı görçü. Men da menen çoğu okugan klasstagılardın barın jakşı göröm. Birok bilesiňerbi, uşunça bolup menin bir dagı dostum jok. Sabaktar ortasındağı koňgurow wagtysynda başkalarçylap koridorga çygyp ketpey, öz ordumda oltura berem, kalemderimdi garmalap oynoýum. Negedir meni menen hiç kim dost bolgusy gelbeyt. Geýde ataýlap kim biröler menen dost boloýun dep jakynda baryp süýleşeýin desem, alar meni katuu türtüp jiberet da "Ey tırık, bar jogol çary" dep basyp ketişet. Alardan tırık degenin da jönü bar. Antkeni betimdegi tırıktan ulam oşentip mazaktaşat. Anı ilgeri giçinemde atam urgulap atıp betim kanap tırık bolup kalgan. Oşol tırıgımды jaktırbagan az gelgensip, dostoruma meni daim ele eski giyimdi giyip jüre bergenim jakpay tokşoyt. Çetteri süzülüp tıtıla baştagan jınsım, bozora baştagan kızıl jempir, eskiligi jetken batinke. Bolgon giyim taymım uşul bolsa kanteyin. Men munuma ançalık dele gaýgyrçy emesmin. Antkeni klasstaşlarım meni kançalyk ögüýlebösün, men alardy takay jakşı görör elem. Oşol günü men sabaktar bitken soň giyim giýüçi bölmege bardym-da güzde giýçi juka gürmemdi giyip köçege çykdym. Eşikde bolsa kış, kar burgan aktaýt. Suwukdan denem titirep araň ele basyp baratdym. Angyça artymdan kimdir biri katuu bir türtdele toň koçuga atyp karga başym menen sayıldym. Başım kardın içinde kakşayt. Artımda baldardan "Ey tırık, sen hiçkimge geregin jok, bildingbi? Sen bir sandalgan selsayaksın, boğmuşsun" dep mazaktap jatıştı. Anam butlarımdı, koldorumdu boğuluşunca tepkilep, urgulap ketip kalıştı. Öyle oyladım. Suwuktan emes, meni tepkilep bolup terakta uzap baratkan baldar menen kançalyk dostlaşoýun, jakşı söz aytyp süýleşeýin degen niyetimdi düşünüşbey. Hem ne üçün menden jirkenişkende takır tüşüne albay buğuluğa ıyladım. Anam butumdu süýröy ilki basyp üýge gelsem, apam daroo menen jüdögön, ar jerim tıtılgan gebetemdi görüp, çokumdan ары muştap, çaçımdan garma alıp degdengdete süýrep, "Kaýerdet jürdüň temselep? Mau emne bolgan görnüş ya? Aynygan gelesi dese, tamakta içbeysiň bildingbi? Bar girip jat bölmeňe" dep kagyp silkdi. Men hiç ün çygarbay bölmeme girdim da duvaldy garap otura berdim. Oşentip biröөнүн kagyp silkenine, uruşganına, töbümden ары muştaganda, jakşı sözlerdi aytyn oruna zar çaçkan sözlerdi aytkan çoň kişilerdin mamilesine gönüp dele bütköm. Mınday gorduklar men üçün kadirselе nerse. Özögüm içime tartıp, kursagym guruldagan boydan, gözüm süzülüp, giyimlerim su boydan uktap kettim. Gün ötken sayın göňülümde çögüp, sabaktardydan naçar okuy başladım. Antkeni eşteke düşünçe emesmin. Anımdy görgen atam çoň kişini urup atkansyp öpkemdi üzese açyp. Bir jolu manjalaryma öte gatty urgandyktan çıpalagym gögörüp şişip, seyleyip kıymıldabayda kaldı. Oşondan beri oşol çıpalagym kıymıldagys bolup kala berdi. Anımdy görgen çağırbaş klasstaşlarym ogo beter meni gelekele ötüştü. Gündör öte berdi. Anan ele bir günü jüregim şunduktuday oğurup, oşol boydan jüregi orugan adatym paýda boldu. Atam menen apam bolsa eşteke bolboganda jüre berişdi. Ayrıkça tün girgende emneni kalayt elem aytaýynby? Jüregim oruwasy eken. Aga çydabay ontosam, atam apam uksa, alardy sarsanaga salıp açusun geltirbesem eken dep dilençimi. Sebebi men çyn ele alardy öle jakşı görçüm. Ertesi günü adattagıday mektepke bardym. Sabakta mugalim
Menin kıyalım деген temaya karata сүрөт тарткыла деген тапшырма айтты. Класстагы балдар, кыздар көбүнесе машиненин, кукланын, ракетанын сүрөттөрүн тартышты. А менин сүрөтүм алардыкына окшобойт эле. Мага алар тарткандагыдай сүрөттөрдүн кереги жок болчу. Мен жакшы апалуу, жакшы аталуу болууну кыялдандым. Кыялымды улантып, кагазга сонун үй бүлөнүн сүрөтүн тарттым. Bir üstölde üymölөктөшүп отуруп алып, бири-бири менен сонун божурашып сүйлөшүп отурган атасы, апасы жана уулунун сүрөтүн тартып, калем менен улам алардын колу буттарын, көздөрүн тарткан сайын ичимден булугуп ыйлап жаттым. Анткени бул нерсе чынында эле менин кыялым болчу. Сүрөт тартып болгондордун баары бир четинен чыгып, өздөрүнүн сүрөтүн көргөзүп, аны баяндап сүйлөп берип жатышты. Мага кезек жеткенде сүрөтүмдү көргөзүп, бул сүрөттө менин үй бүлөм, демек менин кыялым татынакай үй бүлө деп баштаганда баары жабыла күлүштү. Карыбек деген бир аз тентегирээк бала, "Амай, сенин кыялың үй бүлөбү? Ал эмнеси?" деп саанын чаап каткырды. А мен болсо анын каткырык аралаш суроосуна эч нерсе айта алганым жок. Көзүмдөн жашым тегеренип, акырын сүйлөдүм. "Мени мазактап күлбөгүлөчү. Чын эле сонун үй бүлө, бул менин кыялым. Мени үйдө көп токмоктошот, урушат. Силерден дагы суранам. Мени жаман көрүп, шылдың кылбагылачы, урушпагылачы. Силердин апаңардай болуп, мени да апам кучакташын, жакшы сөз сүйлөшүн, бетимден өпкүлөшүн каалайм. Мен ар күнү сабак бүткөндөн кийин четирээкте туруп алып, силердин ата-энеңер ар бириңерди күлүп жайнап кучактап алып кетип атканын көрүп, ичим өрттөнөт. А менин болсо эч кимге керегим жок. Аны мен билем." Бала ого бетер катуулап ыйлап кирди. "Ооба, билем. Менин бетим тырык, бутум чолок, чыпалагым кыйшык. Бирок буга менин күнөөм жок да. Мен ата-энемди аябай жакшы көрөм. Аларды капа кылып албасам экен деп турам дайыма. Силерден бир гана өтүнөрүм. Мени шылдыңдабагылачы, урбагылачы." Мугалим эже менин абалымды боор карап көзүнүн жашы куйулду. Аны көргөн класстагы кээ бирлери менин жан дүйнөмдү түшүнсө, кээ бирлери мазактоосун баары бир уланта беришти. Анан күндөрдүн биринде кыргыз тили сабагынан 2 деген баа алып калсам болобу? Анымды апам көрсө санар каарын ойлоп, үйгө баруудан корктум. Бирок үйдөн башка барчу жерим деле жок болгондуктан шалпая басып, үйгө да жетип болгон ишти апама айттым. Апам баарын угуп отурбай, 2 алганым үчүн жазамды берди. Баягы мыйрыйган чыпалагымдан аткый кармады да полго жыга түрттү. Күү менен барып отургучтун кырына денем ооруксуна тийди. Анан 2 жолу башыма муш жедим. Чарасыз коргонгондон башка аргам жок эле. Токмоктун уусуна угуп, жерге жыгылган бойдон тура албай жата бердим. Чыпалагым, буттарым алгачсызда оорутту. Анан ооруганды дагы сезбей калдым. Апам каякадыр кетип калды. Мен болсо чөнтөгүмдүн түбүндө катып өөлөнүп калган печеньянын күкүмдөрүнө колумду салып алып, жеп жаттым. Курсагым ач эле. Арткы чөнтөгүмдө катыганданын калдыгы бар экен. Аны аярлап алып, акырын үн чыгарбай кемирип кирдим. Үн чыгарсам эле бирөө төөмө урчудай болуп, дабыш чыгарбай кемире бердим. Бир маалда апам келди да мени көрүп, "Сени ушунча чоңойтуп койдук. Баары бир эчтекеге шыгың жок. Же сабакты түзүк окубайсың. Атаң келсин, көрсүн 2 алганыңды. Анан сазайыңды берсин." Мен болсо күңкүлдөп, "Апа, атама айтпай эле коюңузчу. Мен оңолом. Мен сөз берем" дей салдым. Атам да келди. Менин экимди угуп, колдорумдан аткып жулкуп, бетиме муштап, буттарымды сабап жанчып кирди. Эсимди жоготуп коюптурмун. Ойгонсом ооруканада экенмин. Баягы эрктүү, кайраттуу демим жок. Шаалдайып эле жатам. Терезени сууз карап, чөккөндөн чөгүп, үн чыгарбай ыйлап жаттым. Көчөдө элдер балаты көтөрүп, кайдадыр шашып баратканын, ата-энелер балдар менен кубалашмай ойноп, кар чачышып атканын, апасы уулун кучактап өпкөнү ого бетер мени кайгыга малды. Билесиздерби, мен неге ыйладым?
Antkeni men apamdın jılmaýosun. Anın meni öpkönün degele elestet albaým. Apamdy, atamdy guçaktap atkanymda da takır elestet albaýt ekem. Alar meni daima uruşup, tilde vurgany gana göňülümde kıttay uyup kalypdyr. Oşense da men alarda aýabay jakşı görem. Basa, mektepdegi mugallimejim gana maga adamday mamile kılar ele. Maga ıslık çay koyup berçü. Tügül meni oýnatçy. Maga dost katary mamile kılçy. Aradan jarym jyl ötdü. Sabaklarımda biraz tüdügrek okuy başladım. Aga bolboý ele atam menen apam bayagda ele meni gyrtışy süýbey, gözlerinin töbesi menen garaşatda turat. Bir gurday üstelde çaydy kapıstan tögüp alsam, ekölep meni jemelep aýabay uruşdy. İçime baaryn toptaýy bergendikden be jüregim zıpıldap oğrugany güçödü. Ana apam aýtsam göňülde bilgen jok. Bir günü jüregim garmap, tez ýardam maşinesi gelip da oğruganaga jatyp kaldym. Ata-enem bir basyp gelbedi. Doktorlar bolsa meni soratyşyp, "Ata-enen gelet, çydaý tur" demiş boluşat. Men bolsa alardy gütkön. Atam apam mendey maýypdy. Çıpala agyşyk, çolok, beti tırık balany unutuşdy görünät. Aga dele bolboy, men alarda öte jakşı görüni ulanta berem. Meni jaman görgöndörдүн baryn men jakşı görörem. Orukanada jatkan arta goşentip, 2 günden keyin jüregi katu garmap kaza boldu. Köz yumgan balanyň golunda süröt tartylgan bir büktem kagaz jana tamgalar çimelengen barakta жазып bütüge ülgürбөй kalgan katı kalıptır. Katı mazmunu bolsa momunda eken. Atake, apake, menin uşunday bolup jaralyp kalganım üçün geçirgile. Oba, menin betim tırık, anko, çolok, çıpalağı iri, sulu emes balamın. Siler meni jakşı görbögönüňer üçün, oşondoy tagdyrga kawatganym üçün geçirgile. Men silerden kapa boluşuňardy takır galaç emesmin. Men bolgonu bir gana nerseni ötö samaç ölem. Apake, ayrıkça sizdi bekem guçaktap öp. Men sizdi jakşı görem degim gelçü. Atake, siz menen bolsa çoğu jaşynmak oýnaşyp, oýunçuk myltyk atyşyp, göçöde seýildep, balyk uulaganga çoğu bargym gelçü. Birok, bar bir gün ömende. Men silerdi aýabay jakşı degen boýdan jazunun ayagına jetpey, kayran balanın jüregi toktap